Hi guys! So nandito na po kami sa loob ng AC. Nagulat! Watch my second surprise! Watch this! Hello everyone! When the mother is away, the beauties will party! Okay! Ting! Ang hining bata nga ni kagina pa ni nagutom kasabad gani kayang babaya puro lang pamahaw! Kagadumduman ko ang hambal sang bago ko nakilala sa Iloilo may ara ko nga secret menu. Kabati ka na nalay? Sang secret menu magbakal ka kuno sa McDo. Wala kabati ka na? Ayo. Amo dali gusto ko siya i-confirm. May duwa daw diri ka site grabe. Abot, wala ko kabalo. So, katuan ta na lang, confirm ko anay. Yeah, we're here sa UP. Galing saradong punta. Well, ako na lang taon yung amon nga vlog lang taon nyo ang ride reunion sa Damir's Hill. So, sarado sa mga punta. Pero so, wala. natin background. Amo na ang Luzano Hall. That is the old City Hall sa Iloilo. Mo-travel kita. Check na mun anay kung masubong amon tsura. It means fake news ang ako niya na-receive. Pero kung it's a starry night. No, kung mag-star karon ka twinkle ang amon niya mga eyes. Then, i-announce ko sa inyo kung ano nga branch, ano gani? Branch, kaya ano nga branch ang McDo ninyo makuha ang secret menu. Excited ba? Excited ka na kung gutom ka. Okay. Gutom na siya. Let's go! We are here at McDonald's West Side. What you say? What if wala? Pwede ang flavors of Japan. No. Kumarot! Gransya! Okay. Just have to budget the things properly. Hello, ang available, hindi man ang secret menu ninyo. Ano yun, ma? Ang surf and turf. Wait, check lang kung available na, ma. Hindi available, ma? Ay, ano lang available? Nga Triple cheese, double quarter pounder, double Big Mac. Tagpila yung double Big Mac. Double Big Mac? Tagpila na. Double Big Mac, ma'am, no? How much na siya? Meal, ma'am, or solo? Ang solo nga double Big Mac. Solo lang? Oo, tagpila na siya. 2015, ma'am? Ang pounder, ya tagpila. Wait lang kita, ma'am. 2015 din, ma'am? Same lang? Same lang. Ang triple cheeseburger, 250 man siya. Triple cheeseburger? Tagpila na yan, 250 man. 149, ma'am. Solo yan lahat na, ma'am. Bali, ang final namon nga baklon, ang ano na lang, ang double nga... Ano kailan yung order, ma'am? Ma'am? Double nga Big Mac. Okay, may solo lang siya, ma'am, no? May? Solo lang siya? Oo, solo nga double Big Mac. Okay, may add pa tayo, ma'am? Why, nabalian mo lang na. Okay, 2015 na, ma'am. 14 na lang. Thank you. Mayara mo ni siya. Ay. Yeah. Wala siya. Kaya mo na siya. Regular lang. Small, medium, kag large. Available siya. Sorry manong kagamo sa amon. Yeah. Alright. Pero ang turf, aragid man na. May aragid man na. Pero may aragid man na. Pati anyit to, may aragid man. Hindi lang kita available sa buong. Wala no, sorry gid kay manong. Hingin pa siya man day ang ano gurong double, ano ba? Quarter pounder. Probably para to check the price. Maybe. 150. Ang triple
cheeseburger, 149 pesos. Kagina, balit. Tapos ang double na quarter pounder, kag ang double Big Mac, the same lang, 215 pesos. There, kita nyo sa resibo, McDonald's Haro, Iloilo. Yay! Thank you! May ara! Harina! Let's unlock it! Double Big Mac. Hindi na double din. Meron to double patty. Ay, double! Double ang patty. Look at that. 1, 2. Tapos ang second layer, that's another 2. Kita nyo. 1, 2, 3. Bali, third patty. Dirty, no? Kami manigapon makaon. Don't worry. 4 na. Bala ko na dapat ang tawag si Beng. Ha? Big Mac. What? Big. Big Double mo. Big Mac. Mac. Are. Buligan nyo ko maka-reach 1,000 subscribers. Ano party kita? 1,000 subscriber ang pulo katawo nga nagba-comment diri sa dalom. Ano, Kag randomize? i-share random mo i-raffle ta kag share nyo dapat ini nga video sa inyo social media. It's either Facebook, Instagram, Twitter. Pag gusto ka mo kay ipang stock ta ka mo kung in-share nyo. Mag 1,000 subscribers, no? Hatag si Bingbing 10 kabilog nga special menu of McDo. Inyo nga choice pag gusto ka mo. Surf and turf, a triple cheeseburger, double quarter pounder, double Big Mac. So inyo nga choice. Meron sa internet nga gisulat nila, pero ay sa McDo diri, that was double McChicken. So double wala McChicken. wala diri ang double McChicken. Pero muna, raffle naton kung sino ang madaog sa secret menu sa mga. Yeah! So go! Share! Like this video! Comment down below! Share it to your social media. Nagutom na siya. So let's end this video. And do subscribe! Amo na pinaka-importante. Subscribe ka mo ba? Nag-like ka mo, kag-share, tapos wala ka mo nag-subscribe. Sige! Kaya makaon na kami. Goodbye everyone! Natin sa buong si Arnold ang nagdaog sa atin yung first ever Rubeinspired Surprise! Kinakabal mo sila, Arnold! Happy birthday! Thank you! Yes! Ay, greet nyo ko! Comment below! Happy birthday to me! Happy birthday! Rubeinspired! Yeah! Ay, bawal pala mag-ano, no? Pag ginagano. May kaibigan po kasi tayo nag-request na subukan po nating magsalita ng Tagalog or English. We have viewers from all over the world. Excited na kami kasi magsastart na yung aming adventure sa Adventure Central. Okay. Ano? Kaya yan. Oh, Tiwala lang. always Rubeinspired! Let's go! Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Anong balon mo kung masaka ka na? Så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Then, I reply, climb on! Tømmer det på 1, 2, 3. Så fyll din kopp. Sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Ready na kami! Kamu ready na maglantaw? Yay!
Topp og Papatos muna, papatos muna, papatos muna, bago umakyat. topp. Sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. Nafse, da vi fucker bare kjør. Fyr din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2, 3. He's back! Going down. Når helgen nærmer seg I can't! I can't say anything! I don't know how to react in English or Tagalog. Yay! Next level! Oh! One by one, you go up. You put your hands there. Okay, go. Thank you very much, Adventure Central, Yes. for accommodating us exclusively. So if you have your birthday, you could inquire for 3 hours. Sayong-sayo ang buong venue. Just visit their Facebook page, Adventure Central. Yes, and thank you din, Miss B. Yo! Para sa prize. Yes, you're welcome. Prize ko. Prize ko. Nakalibre ako sa AC because of her. Yeah! Everyone, don't forget to like and subscribe and comment below. And don't forget, 8 p.m. mamaya. Yeah, magra-raffle tayo. 3 winners out of 10 winners na mananalo. Support, support. Sige, sige, sige. Goodbye, everyone! Mayo kayo nakarapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat mo. Pindutan ang subscribe button. Pati kang yung garay kag hindi pagkadinti. Rubeinspired!